Good morning. Ngasigi card message apete iminarase. Ngasi se kenoni ko. Akogi ningtho kaba numit obene ningtho kaba gi akogi number se harasine ahamba da ko number 47 lere aduga color dana white sina bibe yar ko katang light oba color gumba kai gumba sina bibe yar ko aduga amana ko haidi monday obenina haidi akogi keno gumba tawba se ko haidi business gumba tawba mi oiragadi aina ha ko haidi cinnamon kutta hapaga katang glow gumba tawba ko pa adu dusu tawbibe yar ko ado ahamba da akogi card ki message yeminarase aduga timing afaba so haipedi ngase ko haidi ngashigi oina timing afaba se kai keno tawba yagadage habado ko ado sum chahi anoba lakpase so ritual tawba yai ko edum chahi anoba gi matung ina keno yaudringai da nong nini sida ai post tawrake haidi akoina sum tawthokpa yaba khoppa yaba mayam ama lei ko first jan da tawba yaba ko haidi first january numita tawba yaba ko adumba mayam amsu leiri thabak ki oiro business ki oiro ko haidi imung manung gi oiro adumba leiri ko yamna ado ngasi gi oina ko hapedi ngase ko haidi 3 cards khatang lothok jarage ko card number 1 card number 2 card number 3 ko ahamba ani suba ahum suba ko ade sidagi ama choose tawbirase ko sile ko ahamba se sam keno haitare ko financial keno haitare paisa gi oina haragadi paisa nusa sum changakpa khotpa hadi paisa khatangi wa suna tana ko hadi aingonda afaba lakpa oiri ko ngasi gi numit se sam keno oina habe hadi it's a good day dumaina habe yar ko hadi good day haragadi good news ni khangde good things kumba atagi afaba gumba ai imung sida amaina gumba lakpa oina oiri ko opportunities ni khangde profit leban ni khangde thabak taw matam da kitang he naga sit pani khangde horen dukan phama matam da ko amaina oina leiri ko ani subasina thause katang yame ko thaw yame burden labor responsibilities labor yam leire hadi wa ba daina oina oibado hadi thabak yamandana maka khak matam khaidok ni ai ga leitaba khotaba dumai tawraga lei ko just temporary ni ko se temporary ni haragadi hadi kitang ko ngasi gi oina ni ngasi na hena khara thabak chinba yai ko number 2 gi se aduga amana ko hadi kitang ko extra su yam tawe thabak se ko aduna isha gi damak matam su katang khaidok pyo ko ahum su basina ko ngasi se shuti numechu oirangani haidi imung manungda matam piyo phajana haidi family gi damakta ko haidi matam kai thokpiyo care lobiyo family gi damakta haidi nupa na yingbane khalla sine ko just take care of your family ko haidi aigi wife aigi angang nubi ke ka leiba ko limam ko haidi care lobiyo nupi na yingboy tar so aigi angang da aigi husband aigi imung manungda matam gumba pibi ko sisina yam phagani ko ado timing sina ayuki pung manga ga minute yankai taruk ta gina tari ka minute ra tu phom lere dagi nipan ga minute kuntra nga dagi na mapan ga minute yankai manga phom lere ko ni talakina baro ga minute kuntra mari dagi na pung taruk ka minute ra hom doi phom lere aduga nungdang gina pung mapan ga minute kuntra mari dai na tramathoi ga minute tara mari phom lere aduga amana baro ga minute yankai manga dagi na nongalam dai next day gi ko pung manga ga minute yankai tare phom lere ko sisina khoi gi ngasi gi na afaba timing ko asilere khoi gi ngasi gi card ki message me thank you